Eyo ba mamu betu wetu awe betu abwe sanga iwabwe. Lelu tuji ni chikuku chakulamba bya munda bya mbushi. Shindu nunu mona tuji ni mijingu. Tuji ni michima. Tuji bintu bionsu bitu munda mwambushi. Mabumu bionsu bitu mwabeu. Ba mamu betu bintu bya munda bya mbushi. Bidibi kala vraiment très nutritif. Bimpa parfois uyu sumba mbujwe be mujima. Comme ça, on a tenu bien monde bien. Bidibi kala bimpa bikol. C'est pourquoi lelu même moi ne germaine, nous sokunu lambila mbuji ni bien monde bien. Nous sokunu lambila bien monde bien mbuji. Wanu wa senvumu ya kuferme. Mu ya kusumba mbuji. Même quoi on a tenu bien monde bien mbuji. C'est pourquoi je me décidé lelu ndini tumuma ndini ma mijingu ndini ma honyo michima mijingu mema kanyi mwenza musukula bimpa parce que dibi jinga kwa ngata malau na shobo basukula ku ferme mais pas du pinga na kumbelu udu pandulula kabidi mu kachi mwa mijingu mwa nani mwa mala upandulula kabidi ande usukula bimpa mena upatula bintu bionsu ufiono na bionsu bidi munda mwa mala. Alors ki ulo kwangata ubanga kwangata mabumu wele ni kaji futa mundamu et puis ujingila ni mala una kwao. Alors c'est pourquoi lelo kuchikuku ke chetu tujini tutulamba bya munda bya mbushi. Ok ba mama même mpinye mulo mu jardin wanyi bwa kwangata bintu bitutula manabi mbujwe bitutula manabi bya munda bya mbuji chulwa benyi c'est vrai nji mu chikuna meka chena change ku kola bimpa menemenato alors njinga ngata chulwa benye chi bintu bya kwetu kune kuma nyemba bidibu nyemba bidibi nunka bya bibikala bimpa menemena bwa kwela mu mbuji c'est ça donc ba mama non bikala ni ma jardin et nous vraiment moi kwikala nous kuna bintu bien swebi tu dis njini sorte ya bun et chika la bezo mais wa uji unuka mwikala unuka mufuye wa citron. Be careful there. This don't step on this. Et chika la chinuka cinnamon mais chika la no bezo kabichi. Ndela mumbushi bidibi nunka bikala no buchulwa benyi bidibi filaka bidi vraiment dipembu ja bunyi bikol et puis ndi sangi shaka bidini bezol wetu wa normal yeyewu ndinye bwa kubiela munyini wetu wambuji surtout bidika bikala bimpa mumutu wambuji pana lamba kabidi mutu wambuji nini expliquer kabidi. Ok ba mama meme ndu kumbaje kabidi ni épice muko abututu bikila ni rosemary. C'est ça, bo abantu bachika ba manya rosemary to nyeyeu. Udibi na mukala ni dipembu jabunyi dipembu jimpa. Ba mama même jardin wanyi tu bintu bionso. Tu le bintu bonso be même ko nous sankisha ni kunu leja prochainement comme ça nous dumwa kwikala no bikeba. Même ndintula ni ko sandambu ya rosemary. Nyo ya idibi ayi nunka mufuya wa très bien là. Mubi akuja. Surtout mumunyi no ambuji nkweu mubikele mubintu byo subitu twenza en tout cas bidibikala vraiment ne dipembu ju kwa abuja jimpa menemene. Ok ba mama nitukale ne besoin wa matungulu nitukale ne besoin wa tomate to bamuma nitukale ne besoin wa ndungu nitukale ne besoin wa ma to abachilwa benyi echindi tu utiliser pa moi ba achilwa benyi. Nous avons besoin mushino mubitula mubisukula très bien ni tukala ni besoin wa nord et weu nous avons alors c'est ça donc oui kala ni tomate to beto amamuma oui kala ni matungulu eba ni ndungu yeba ni chilwa benyi cheba et puis oui kala ni cube webe weu nuko ma bouillon de poulet. OK. Ok ba mama nenu kaya nujuba monanka muteka bintu byanyu pakapi ambio biebi alors njingela ndam wa matungulu anyi mais il faut quand même matungulu kala quantité ka kumbana njingela matungulu anyi et puis njingela ndam
wachilwa benyi chani chena ngela cha mwanji kuchikosa mene tonji ngela nuchijima d'abord wa byanji kusaba comme ça bipeta mukuye wa binindu kukosa bikwa bukunyi et puis ngela ndambu wa bouillon bwanyi ok nyingaji kubilekela bwa bisaba bwana no tubama ya bwana mbuji utumikala mukola bwa mami jingu mama bumu et puis bintu byosi bya munda bitu jinga vraiment bwana bisaba menemena byangata vraiment tant wa buni pakafya alors du moi jikuteka nuko bwani byanji kusaba bya buni mwana mushindu jibiteka kala bibiteke tampinjeu abututulu kupase kujanza ja sauce wetu. Ok ba mama memena kukumbaja ndambo wa mai bwana biye bisaba toni jibi teketa alors njimbilekela un moment ni mo kanju kubilekela paka finansha 45 minutes et puis memena kubwikila njumunjila bwana byanji kusaba ndambo et puis tulokupa seku bino mo robo moni njuba monene nunka yenu bintu betu mushindu jibi alors ingi tutwenza tutwela tomate twetu donc ujulekele bisaba un tout petit peu bitu bikole pinyo juwela tomate tweba wele ni matungulu ingele ni mabimu mabani bya pilipili pinji ngela kabiji ndambo achilwa benyi chani njuba monene nkayen et puis jimbilekela bisaba kabiji mayonsu apweka chana ngela mafuta to njuba mona bwani njini huile végétable kati chana ngela to bwa chingani parce que le nuka njuba mona déjà mafuta njuba mona déjà mbuji mushindu tuine mafuta buni quand on kabitola mafuta makwa buto donc ni mwela no tomata to abimuma mwela ni chilwa beni chani ndungu ni matungulu anyi neno ka njuba mona mushindu jubi fla petit mona neno ka yenu alors tout bikila kabiji tout patienter kabiji un instant bisaba kabiji même d'ici 30 minutes kabiji et puis tout loko kutolola noko mona mushindu je uje bya munda byetu bya mbuji mushindu bya kufya mpingeu nduma wakumona chana mwela mafuta to anu tomata to abimuma ni jitungulu ni chilwa benyi neno ka ino wakumona ndio tout servir comme ça. Ok bana betu nunu mona nenu kayenu pa dilonga ba mona présentation wa bya munda bya mbuji tu vas ni besoin wa mijingu tu vini besoin wa mala wa mabumu michima bien so habitu tu benza chingani basangi shaka baka moi benza mijingu musukula bimpa donc mala masukula bimpa mabweja kela munda bakona bionsu basukula bimpa ndio tuliba utiliser bela chilwa benyi tulibela jitungulu bela tomata to abimuma bana betu bintu bionsu mbio bibimpa kumesa bwa kuja kandu nketunko kwaku bibi fila petit bon appétit n'oubliez pas pour subscribe aimer share si vous avez des questions inbox bana betu ni munu ndanga bikol mwana la Germaine.